Урманнарда йөрдем, иргене сулап, бигрәк хуш исле нарат ылысы. Йөрәк яраларын төзәтәдер, күз караш кайларыңның җылысы. Браво, браво, браво. Тагын синме? Бүгін мәктәптә беренче ике дәрес булмады. Укыйсы да килми башлады. Абай, сездә бүген берәр бәйрәм мәллә? Шундый матур итеп бизәлгән. Бүген бездә. Салават. Юк. Хания Фәрхи. Юк инде. Білдім. Бүгін сездә Габделфәт Сафиев. Юк, сіңлем. Бүген безнең кафеда өр-яңа меню. Өр-яңа меню. Менюда ниләр бар? Беләсеңме? Ниләр генә юк. Мәсәлән, первыйга дусларыма, партай мәләнкәй, мәхәббәт үртәли, алдалама мине, второйга инде. Абый, тукта. Әйдә баштан первыйны ашап бетерик, аннары второйга күчербез. Дөрес, сеңлем. Урыннарын алыштырырга ярамый. Хөрмәтле кунаклар, ашларыгыз тәмле булсын. Бүген безнең менюда Ринат Рахматуллин. Jırlar yer yüzünde küp yazılar. Bu jırımı bağışladım dostlarıma. Siz bulğanğa gına yaşav rəxət mingə. Siz bulğanğa gına görli minim dünya. Hoş gelgənsiz yakın dostlar tuğanlar. Jırlarımız sizge atab yazılğanlar. Мұң şişməsi taşıp tırak günlərdə. Qaynar sələm bulub yandı səhnələrdə. Sağış kilsə күңілlərgə qayşaqlarda. Ең бірінші таянабыз шын достарға. Сіз болғанда ғына атар емлі таңнар. Сіз болғанда ғына туар яңа жырлар. Қош келгенсіз якын достар туғаннар. Жырларымыз сізге атап yazылғаннар. Мұң шишмәсі ташып тұра күңелерден. Qaynar sələm bulub yanğırı səhnələrdən. Yarı əli dostlar var bit bu dünyada. Yoğaltmalı siz alarını bir qayşanda. Yaşık birge tutunuşup iminlikdə. Tilep qalıp görüşürge isenlikdə. Kuş gelgensiz yakın dostlar tuğanlar. Jırlarımız sizge atab yazılğanlar. Мұң şişməsi taşıp tıra küngəllərdən. Qaynar sələm bulub
ашыктыра күңелләрдә. Кайнар сәлам булып яңгый сәхнәләрдә. Кайнар сәлам булып яңгый сәхнәләрдә. Zırhlı selam Kazan, selam Kazan. Şunun yüreğimden en birinciden aytasım kile sizge. Mana şulay benim konsertima bugünkü motor kişege zallarını tuturup vakit taup üzüngizning vakitlaringizni qizg'anmaycha kelgani uchun eng birinchidan sizning oldida bosh egam. Rahmat do'stlar. Mana haligina yang'iragan jiringda har biringizga tanish bo'lgandir, bunda o'tirgan meni yaratib, meni mo'nglarga g'oshib bo'lmagan kishi yo'qdir. Shunga ko'ra do'stlarim degan jir sizga bo'la ketdim. Endi bizning konsertimizning ismi Qortaymali Enkey deb ataladi. Mana men sizga kelasi jirimni bo'la ketasim keladi. Unda bo'lsa mening o'zimning Aziz Enkeyga yozilgan jirim. Enkey Allohga shukr g'irlatib yashab yotamiz. Har biringizning anaylarine, Enkeylarga tilaysim kela, esenlik, iminlik, sog'lik, saqlag'iz anaylarni, Enkeylarni qortaytmag'iz. Ham endi barliq jiringizning isen Enkeylarga bu jirimiz bizdan bo'lak bo'lib yangrasin. Endi marhum Enkeylarga, anaylarga bizden isterik olup yangırasın. Qortaymali Enkey. İndi şeşlerimden ağardı dime. Uylama gel farklılıkından, bağında üsken şeşekler gibi yayıldım gel senin yanıma. Qortaymali Enkey qortaymali sen bitirizini yürek jılısı ütüp ömürlerdi qaygırmalı bizgeler gürlep yaşlısın. Bişik jırlarım bizge jırladım, üstürdün bizimi seydin nazladım. Taralıştık biz türlü yaklarga, biz barımızda rahmetli sima. Qortaymali Enkey qortaymali sen bitirizini yürek jılısı ütüp ömürlerdi qaygırmalı bizgeler gürlep yaşlısın. Dünyada var bir Enkeyler, saklarga girer biz
Bizge ağardı Ortaymasınlar Mengüge ağlar Enkeyler bizinin Durmuşunun yedi Ortaymalı Enkey ortaymalı Sindik bizinin Yürek yılısı Üttüm nürlerdi Ayrılmalı Biz gelip Görülep yaşısın Partaymalı Enkey partaymalı Sindik bizinin Yürek yılısı Üttüm nürlerdi Ayrılmalı Biz gelip Görülep yaşısın Biz gelip Görülep yaşısın Kortaymalı Enkey kortaymalı Ринат Рахматов. Зур рахмат достар. Менә мин әйтеп китәсем килә. Беренчедән, Казан сәхнәсендә сольный концерт минем беренче тапкыр кемнәргәдер мин таныш түгелдер, кемнәргәдер бик якын таныштыр. Шуңа күрә кемнәргәдер минем җырлар бүгенге көндә бик таныштыр, шулай ук кемнәргәдер инде әле таныш булмаган җырлар да бардыр. Бүгенге программада мин үзем генә булмаячакмын, монда күп кешеләр җырлаячак. Шуңа күрә дә мин инде элегрәк язылган җырларны да сезгә бүләк итәм. Һәм шулар белән бер рәттә яңа иҗат ителгән җырларны да бүләк итәсем килә. Менә тагын бер Юдино шәһәрендә яшәп ятучы дустым Нияз Гараев шигыренә язылган яңа җырны сезгә бүләк итәсем килә, дуслар. Ул да булса Мәхәббәт вакытсыз үртәли дип атала. Günler boyu şiir yazdım Minem kulem sine yoksuna Erni sıkırap yılın Bu yüreğim nige yarsına Yılama, yılama yüreğim kirekini Üzüleme, üzüleme Yüzlerim kirekmi Yarsıma yüreğim Kirekmi, kirekmi Merhabet koy vakit Vakitsiz ürteli Aşık bulup bitkeşkine Bar hislerim taşlap gittiler Andi süzlerini şek yazdım Bu süzlerin beni büktüler Yılama, yılama yüreğim kirekini İzleme, izleme Yüzlerim kirekmi Yarsıma yüreğim Kirekmi, kirekmi Merhabet koy vakit Vakitsiz ürteli
taştan iken Şıdıy köngülün senin barsına Mimağına hatlar kilimi Hatlar ketip yürek yuksına Yılama, yılama yüreğim kirek mi İzleme, izleme Yüzlerim kirek mi Yansıma yüreğim kirek mi, kirek mi Merhabet koy vakit, vakitsiz ürteli Yansıma yüreğim kirek mi, kirek mi Merhabet koy vakit, vakitsiz ürteli Merhabet koy vakit, vakitsiz ürteli Привет. Kimsin? İsmin nece? Ayak Ayaz geldin mi? gidip Молодец. Қол шабы Аязға. Аяз рахмат брат. Оба. Зор рахмат мына шашакларыңыз достар. Енді міне болашақ мен өзім беттегі балалар енді мені Буа сатира театры бойынша шалай бет. Мәзәк шән кіші мен моңсу жырлар жазсам да өзім тұрмышта бик мәзәк кіші. Шуңа күрә дә менә бу баланы күргәч исемә төште бір мәзәк. Икенче класста укыганда дәрестә утырабыз. Икенче класста укыганда менә күз алдына китерегез инде укучылар утырган. Укытучы каршыда басып тора. Безнең бер Наил дигән шустрый малай бар. Мин шустрый, ул минем дә шустрый. Кул күтәрә бу. Апа! Апа! Нәрсә Наил укытучы зырый? Апа сиеп кирим әле. Наил, дәрес бара бит. Дәрес бара. Укучылар утырган синең җанында, каршыңда укытучы басып тора. Апа нәрсә дип әйтим? Наил әйтә. Апа тышка чыгып кирим әле дип әйтә. Но бер 2 секундта үтми монда хәзер Наил дагы күтәрә бит. Апа! Апа! Нәрсә Наил? Апа тышка чыгып сиеп кирим әле ди. Менә шул балачакларыбызны шундый кызыкчан үттенде. Һәм инде менә шул балачаклар, яшьлекләр турында бер җыр иҗат иттем. Сезгә ул бик таныш җыр. Бик яратып җырлыйм мин ул җырны. Һәм инде сезгә җиткерәсем килә. Тагын бер популярлашып килгән җырымны ул да булса, яшьлегем артта кала. Bilmiləyiz yaşlarımdan Gidəsi şulu gidəsi Kıyınlaşı yaşlığına Sağ bul deyir eytəsi Ömürləri sularda isman Ovada olayken Yaşlığım niyə sımarda Qalada qalayken Ömürləri sularda isman Ovada olayken Yaşlığım niyə sımarda Qalada qalayken Ayşaklarda, düşlerinde Yaşlığım benim paytam Uram uyulab dostlar bilen Jırlap yürüyüz sıman Ömürleri sularda isman Ovada olayken Yaşlığım niye sımarda Ovada olayken Tukta deyip ündəşsən də
туктатып булмый аны. Һәр нәрсәнең үз вакыты, яшьлекнең дә үз чагы. Ömürler sularday sığma, ağada ağayken. Yaşlığın niye sığmakta, ağada ağayken. Ömürler sularday sığma, ağada ağayken. Yaşlığın niye sığmakta, ağada ağayken. Yaşlığın niye sığmakta, balada kalayken, balada kalayken, balada kalayken. Rahmet. Vay rahmet. Güzel arkadaşlar. Мен теге ничек әйтәм, бераз генә переживать итәм, чөнки беренче тапкыр Казан сәхнәсендә, шуңа күрә теге возрастка караганда, аларга карамабыз, теге олы да курка дип. Һәрбер кеше үзе курка инде, шуңа күрә дә, дуслар, менә сезнең алкышларыгыз безнең өчен шуңкадәр якын, шуңкадәр әһәт. Зур рәхмәт әйтәм Дамырга. Җир йөзендә бәлкем бер булса да алдаламаган кеше юктыр ул. 1 апрельдә һәрберебез алдалый, бер-беребезне шаяртабыз, бер-беребез белән шуңа күрә дә менә мәхәббәттә дә шаярулар була бит, шулай бит. Тагын бер өр-яңа йырымны сезгә белән әйтеп калдырасым килә, ул да булса, җырның исеме Алдалама мине дип атала. Хей! Хей! Ките! Көтәм сине көтәм, язылар җиткәч. Көтәм сине көтәм, кышлар үткәч. Килмисең син һаман, дәшмисең син һаман. Мин бу өметкә түзә алмам. Килмисең син һаман, дәшмисең син һаман. Мин бу өметкә түзә алмам. Aldalama minni, aldama minni. Kilsen kilinde yanlarıma. Küpme küpte bula, sine buturmuşta. Her günde çıkıp yollarıma. Küpsini bir, verdeler birbirine. Küpsini bir, nima yalvardım. Karanlığa kaldım, bir yalnızım kaldım. Bilmemsin kaya yuvaldım. Karanlığa kaldım, bir yalnızım kaldım. Bilmemsin kaya yuvaldım. Aldalama mini, aldama mini. Kilsen kilinde yanlarıma. Küpme bula, sine buturmuşta. Her günde çıkıp yollarıma. Aldalama mini, aldama mini. Kilsen kilinde yanlarıma. Küpme bula, sine buturmuşta. Her günde çıkıp yollarıma. Elbisem tügel, sima uylanırva. Elbisem tügel, kire koytırva. Yandırma sinine,
Зор рахмат сылар. Инде. Шәп жырлы. Минем де жырлап йөрисем килә. Сіңілім, оның группасында жырлап, ерге тілеушілер бик те көп. Білесің ме? Һәр күн келелер. Һәр көн. Білсең, араларында бір қыз бар. Ул Ринат Рахматуллин ижатын шундый үлеп ярата. Һәр көн безнең кафега килеп, аның бір жырын жырлап үтә. Менә тиздән үзе дә килергә тиеш. Әнә, үзе дә килә. Каршы алыгыз, Шулпан Низамова! Sezimi qo'lidim, turmushimning kiynet o'zgarib ketishagim. Ishonmadim, sening menga yaratam deb aytishagim. Sening aytgan bu so'zlaring yuragimga kirib qoldi. Görüşken yemli günlerde şını zaman bulup oldu. Senin bilen ne tügelsin ikel birge. Min ağına kıyılır şunu gel bir üzüme. Sen ağına yüreğim gün aşkına. Senin sihri şiberligi nige meni sataştıran. Senden başka yüreğim dirlep kırgan utayana. Sızlansa da köngüllerim baralmayım yanlarıma. Gözlerine meni sıklanıp seni barattıralmayım. Hakiyetey zaman uzgan günlerimni gene uylayım. Senin bilen ne tügelsin gel birge. Min ağına kıyın şul gel bir üzüme. Sen ağına yüreğim gül aşkına. Senin sihri şiberligin nige meni sataştıran. Senin bilen ne tügelsin gel birge. Min ağına kıyın şul gel bir üzüme. Sen ağına yüreğim gül aşkına. Senin sihri şiberligin nige meni sataştıran. Nizamova. Biz rahmet. Rahmet.
мы с тобой не вместе сейчас. Мое сердце болит, мучается, мается, сердце болит, бьется, стучит, мое сердце горит, только не кается, да тебе говорит. Сердце магнит, сердце болит, мое сердце горит, только не кается, да тебе говорит. Сердце магнит. Поняла, что погибаю я без губ твоих. Я сама попала в эти сети на двоих, но меня к себе не зови. Не забудешь, знаю, любишь, это навсегда. Оставайся здесь навек, а мне лететь пора. Это жизнь, и это игра. Мое сердце болит, мучается, мается, сердце болит, бьется, стучит, мое сердце горит, только не кается, да тебе говорит. Сердце магнит, сердце болит, мое сердце горит, только не кается, да тебе говорит. Сердце магнит. Мое сердце болит. Жизнь играет сердцами, что же дальше будет знать. Сердце болит. Мое сердце болит, мучается, мается, сердце болит, бьется, стучит, мое сердце горит, только не кается, да тебе говорит. Сердце магнит, сердце болит, мое сердце горит, только не кается, да тебе говорит. Сердце магнит. Ай, бигрәк тәмле исләр чыккан. Әйе. Кызган ит исләре килә. Сеңлем, ит дигәннән, син беләсеңме? Ит ашамаучы кешеләрне кем дип йөртәләр? Беләм. Аларны вегетарианецлар диләр. Юк, сеңлем, пенсионерлар диләр. Юк, бу ит түгел. Беләсеңме, сеңлем? Бу безнең кухняда махсус ризык әзерләр. Әйе, ягъни второй. Минем дә шундый ризык ашап карыйсым килә. Менә әзердә инде ул. Хөрмәтле тамашачылар, второйга итле, бәрәңгеле, борычлы, суганлы, Укроплы, кетчуплы. Ринат Рахматуллин! Қоя, 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 қоя.
Әлин күктен бизиминде Бүтән күңел бакчасы Синсиз янда ашылмас ул Сөюм бөреләре Koyun bit şeşeksiz mima Güz atıp yürüleri Saksız kağıla kurmesin sin Üzüleginin başkası Emin tükken diziminde Büten küngül bakşası Minekinde büyük kuru Üzün işip düzersin Sürülgen şeşekler şekilli Sin yüzündeki bersin Saksız kanıla gülmesin sin Üzüleginin başkası Elin tüpten diziminde Büten küngül bakşası Saksız kanıla gülmesin sin Üzüleginin başkası Elin tüpten diziminde Büten küngül bakşası Saksız kanıla gülmesin sin Üzüleginin başkası Emin tüpten diziminde Büten küngül bakşası Emin tüpten diziminde Büten küngül bakşası Arkadaşlar. Сима шапмелар шустуты. Шабыз инде. Зур рахмат. Зур рахмат. Қоя менің школьница давай. Намалай бүгін шешекке шумды бұл қыз. Міне достар, әсетесім келе, теге білген жырларыны сразу тұтып аласыз, жылабет. Әр уақытта да міне құл шабыларыңыз шындай рахат болып кете. Жырлап отыруларыңыз бізге шу қадарды емілі. Міне менің бірінші дискіда шыққанда, мен әнкей турында, Қортай мен әнкей деген жыр білен дискіда шықтым едім. Енді міне екінші дискімда менің әтейіме бағышланған жыр бар. Күндер тыңдаған білелер. Benim de әти 1990 жылда мәрхум болды. Күндердің міне әтилері мәрхум. Жер кезінде бізге әнейлер, әнкейлер тұрмыш беруші, ғұмыр беруші. Әтилер біздің, олар енді бізге жол көрсетуші, тәрбие берушілер. Шуңа күрә дә бұл жырымны мен өзімнің әтиіме бағышладым. Біздің барлық жер кезіндегі мәрхум болған әтилерге бізден, барымыздан да истәлік болып бұл жыр яңғырасын. Жырының исімі әтиіме.
yüzünde turmuş tağın bir qat Birilse birer idim şol gümlerimne min Etiyime yaratqanğa mı elle seni şulay Üzülüp qıyın bugünliktir minim Küngülüme Nişe yazlar indi ötüp bara Senden başqa aziz etiyim Barlar köpten ürüp bitti Nik mansula minim küngülüm Nişe yazlar indi ötüp bara Senden başqa aziz etiyim Barlar köpten ürüp bitti Nik mansula minim küngülüm Sen şokta öğrettin sen bizni yaşarga Şın kişiler bulabız deyip üstürdün Turmuş sokmakların bitti senin Kısqa bulgan ikeningdi gaziz etiyim Nişe yazlar indi ötüp bana Senden başqa aziz etiyim Qarlar köpten erib bitti Nik mansula minim küngülüm Nega dünya bizga qirris etib qarib Kinet olib kete yaqin bo'lgan kishilarni Kitsalarda bizning arabizdan olar Ömürlükке qala büyük isimleri Nişe yazlar indi bana Senden başqa aziz etiyim Qarlar köpten erib bitti Nik mansula minim küngülüm Nişe yazlar indi bana Senden başqa aziz etiyim Qarlar köpten erib bitti Nik mansula minim küngülüm Qarlar köpten erib bitti Nik mansula minim küngülüm Nik mansula minim küngülüm Ринат Рахматуллин. Rahmet sizge. Numara men bugün ko'p urushlarga to'g'ri keladi, g'afur etasiz. G'ayb etmaysiz. Shunga ko'ra men narsadasiga mana bir zapiska bor, shuni o'qib. Bir zapiska bor, shuni o'qib olsam keladi. Rinat, turmush kitobi degan jig'izni jig'lag'izali. Bek rahmatli bo'lar edik. Turmush kitobini jig'lang, do'stlar. Mana haliga turmush kitobini yetamiz hali. Shunga ko'ra men hozir jig'lay turgan shirim. Har birimiz ovuldan chiqqan kishilar bilan menda o'tiramiz. Barımızda ministr ol, prezident ol, tamırı avulda. Mana men ijod etgan jir endi ol bag'ishlana bizning jir yuzida mana men shodlanam sizning yuzlaringizga qarayman, Allohga shukr, yuzlaringiz shunday yilmaygan, shunday davollar o'tirasiz. Shunga ko'ra mana bor jir yuzida shunday kishilar o'zlarining negizlarin, tug'an tufraqlarini topa olmagan kishilar bor. Intigib jir yuzida yashovchilar bor. Mana shularni o'ylab, barısında o'ylab, chetga ketgan kishilarni isga olib, men tag'in bir jir ijod etdim. U sizga tanish jir. Jirning ismi Qaytsam tug'an ovolim deb ataladi.
mizgilge barın unutup Ağlıma qaytasıydı Qaytsam eğer tuğan ağlıma Üzülüp üzülüp yılar idim Şadlığımdan uram ortasını da Üzdürüp üzdürüp bir jırlar idim Ayrılganda tuğup üsken jirden Yaşlar kildi muңsu küzlerge Sağınam min ağıl uğramları Balaşağın küretişlerge Qaytsam eğer tuğan ağlıma Üzülüp üzülüp yılar idim Şadlığımdan uram ortasını da Üzdürüp üzdürüp bir jırlar idim Qarşı alsa Qaytır idim elle qaylarda Şirenimde yatıp oynar idim Suyun içer idim kıyılarda Qaytsam eğer tuğan ağlıma Üzülüp üzülüp yılar idim Şadlığımdan uram ortasını da Üzdürüp üzdürüp bir jırlar idim Qaytsam eğer tuğan ağlıma Üzülüp üzülüp yılar idim Şadlığımdan uram ortasını da Üzdürüp üzdürüp bir jırlar idim Üzdürüp üzdürüp bir jırlar idim Dostlar, rahmet. Size rahmet. Mına endi konserti bizning shu yerinde eligina o'qigan zapiska bo'yicha bu jurni men ijod etdim. 22 yil invalidniy kolyaskada o'tirgan abzay menga bo'lay dedi. Ey Rinat, Xudoy menga 22 gina kun oyoq bersa, men shu 22 yil oyoqsiz o'tirgan kunlarimni 22 kunda yurib bitirar edim deydi. Mena bu abzay marhum endi hozir shunga ko'ra da men narsa aytasım keladi do'stlar. Xudoy umrini bir kimga da tegiz bermagan. Kimgadir bor yoqdan bergan, kimgadir boylig'ini da bergan, mashinasini da bergan, bolalar baxtini da bergan, o'zlarining oila baxtini da bergan. Kimgadir bir narsa da bermagan. Shunga ko'ra yer yuzida birgina topqir yashaymiz. Ikkinchi topqirmanda bir kimda kelmay. Shunga ko'ra o'zingizning Xudoy bergan umringizni bir-biringizni yaratib, bir-biringizni zo'rlab, bir-biringizni hurmatlabgina yashashingizni tilayman. Bu eng populyar jurlarimning birisi. Mana o'zim jurlaganda da Qostanlar shag'a. Jurning ismi Turmush kitobi.
тармышны кім китабын оқыған, біреулер яши гүрлетіп, кімдердір артта қалған, кімдедір берген барында матурын рәхәтлігі. Қайбірлері аңламайлар, неге деп яшәгәнін, неге сен тормыш негесін, тегіс түгел барсына. Кіші бике яшәмей, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң биринде гөмірні, гүрләтіп яшәсіннәр. Жиезі болсын бір бүтін, біз туғаннар дейсіннәр. Әкиеттей болса иде тұрмышның үштәлігі, Қайғы қәсірет күнішелі яшәсәк генә иде. Бу дөньяга барыбызда кунакка гына килгән, җырлый көлик шаярышып, калганын Ходай белгән. Нигә син тормыш нигәсен, тигез түгел барсына. Кіші бике яшәмей, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң биринде гөмірні, гүрләтіп яшәсіннәр. Җиезі болсын бір бүтін, біз туғаннар дейсіннәр. Kitabın okusan, bilir idin barında. Lakin bu yazılgan indi әниләрнең карнында. Гомер кыска бирелгәнди, бер кайчан кайгырмагыз. Якыннарның кадерен белеп, дуслардан аерылмагыз. Нигә син тормыш нигәсен, тигез түгел барсына. Кеше бике яшәмей, шуңа күңел ярсыйла. Бирсәң биринде гөмерне, гөрләтеп яшәсеннәр. Җиезі булсын бер бүтін, біз туғаннар дейсіннәр. Җиезі болсын бір бүтін, біз туғаннар дейсіннәр. Җиезі болсын бір бүтін, біз туғаннар дейсіннәр. Ринат Рахматуллин. Рахмет Ислам. Зур рахмет. Менә интерстан да йөрәккә тотынып торган җырлар языла инде. Ул менә бер әйтеп кенә китәсем килә. Матур җыр, яхшы җыр, кеше күңеленә керә торган җыр. 2 елга, 3 елга бер генә турырга мөмкин ул. Җырны кемдә язып була? Ул
урысча китереп әйткәндә одноразовый дип аталган ул. Шуңа күрә менә мин инде бик күп язмыйм. Мин әйтәләр инде Ринат, ник күп язмыйсың син, ник язмыйсың диләр. Шуңа күрә дә мин сирәк язам. Ну, кирәкле җырлар язасыбыз килә. Шуңа күрә дә менә тагын бер кирәкле җырлар дигәндә Раил Садриев әйтә бит инде бу җыр өчен Ринат Рахматуллинга Гидромедцентр $500 000 акча бирде ди. Тоттырды. Бирер хәяги заманда Гидромедцентр. Менә ул җырны һәрберегездә белә, ул погода белән связаны, ул бүгендә булып алды. Мин шул җырны как раз репетиция ясап ята дим. Ул да булса сезгә бик якын, бик таныш булган җырларның берсе. Тукта! Яңгыр! Китте гәйәгез бергәләр. Hey! Tәрәзәгә көзге яңгыр сибәли, Үзәкләрне сагыну үзегәли. Миндә дә бик кайгы хисләре, Яңгыр юды синең үзләренә. Тукта яңгыр яумары, Сагыш басты күңелемдә аңлары. Син кайдасың сөйгән ярым, кайда син? Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Тукта яңгыр яумары, Сагыш басты күңелемдә аңлары. Син кайдасың сөйгән ярым, кайда син? Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Ачуланып миңа китеп бардың, Яңгыр арасында югалдым. Үпкәләткән булсам гафу ит, Синсез миңа бу дөньяда кыен бит. Тукта яңгыр яумары, Сагыш басты күңелемдә аңлары. Син кайдасың сөйгән ярым, кайда син? Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Күзләрдән соң нигә җәйләр килми, Кабат очрашырбыз белми. Өметемне өзми көтәм сине, Күңелемне юат минем киләре. Тукта яңгыр яумары, Сагыш басты күңелемдә аңлары. Син кайдасың сөйгән ярым, кайда син? Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Тукта яңгыр яумары, Сагыш басты күңелемдә аңлары. Син кайдасың сөйгән ярым, кайда син? Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Үзләп сине тәрәзәдән көтәм мин. Зур рәхмәт. Аллахайым. Жиясың, қадіріңні білмейлер. Ей Аллам, тағым чүплегенлер енді. Bu ne isteyinde? Bir de kadrini bilmeler. Kupmuş yargarlar. Estağfurullah. Ey Allah kayın, ey Allah. Ana, kadrini bilmeler bite. Okşasında tülemeler içmasam.
Ey Allah. Ау! Штанның іртеңкісі деді. Бұшатыр. Ей Allah қай. Міне бейті. Ай Allah. Шunu қатты шүплемеселер. Үйлерінде шулай етіп шүплемелер бейт. Қарал сеналарына. Ай Allah. Ну нәрсе енді бұай. Нәрсе енді. Allah қай. Estağfurullah. Siz нәрсе işlep тұрасыз? Нәрсе үйіңізге қайтып кетмейсіз, Барыңыз бар, үйіңізге қайтып кеттіңіз. Нәрсе оқшағыз төленген ме? Төленген ме оқшағыз? Төленгеш, бұлды енді қалып қайтып кеттіңіз де ярай. Нәрсе? Фигурым ұшай ма? Фигурым ұшай ма? Ол барыңызға да шай. Міне, менің ғалим жаныма да шай. Ғалим жаным әйтті. Сенің фигурың білән дей, телевизордан дей футбол қарарға рахат дей. Бір қолым білән сені құшақлайым, екінші қолым білән пиво кружкасын сенің көкірекке қоярға жайлы, үстел де керек түгіл дей. Сіз де шулай деп ойлайсыз ма? Әйе, ойлағыз, ойлақ. Ерлар олар әт түгіл, сүйекке ябышырға. Оларға шол міне менің шекіліні, миясы падабай. Ay lay 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 ay lay 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 Білесіңіз келсе, әлі бір күн әлі мен әлі деген стриптиз барға бардым. Ішке алмасылар мекен дейіп. Онда зарплатыны көп төлейлер екен бейт. Зарплаты нәйме, оқшаны, онда трусикка қыстырып берелер екен. Әлі білесіңіз келсе, онда жиғанлар міне жиын шырдай бірдені, ни фигуралар әйме, ни түслері, ни ие, ни мие, ни әтті, ни бітті, тұрғанын тоқтақ кебек. Сузып салып кірітіклерге бұла. Көрағыз әлі, мия көрағыз әлі. Міне мен гладырный доскаға шағанмы? Шулай шол мен ұқшамаған гладырный доскаға. Міне мен де бірнеше тәкір үтіклап болмай. Әлі әйткен бұлалар фасуның туры келмей деп. Міне қой жерім туры келмей, Қой жерім туры келмей, әйтен анама еқлі. Қой жерім туры келмей. Бар жерімді туры келе бітеймі? Бар жерімді туры келе. Әлі міне мені сузып солсағыз ма? Мені сузып солсағыз, міне біргіздің де менің істәкір үтіклесі келмейешек. Нәрсе? Сілегейін нағызып тұрасаң? Сен нәрсе шіліп шүплеп тұрасаң анда? Қоралы шүплеген? Мен нәрсе сінің аттан ішлерісін үшке үрнәштім үштөлей. Мен бейт әзіме көпме міне шушы қафадан оашарға алып, оазықташып білмасымы деп үрнашқан едім жәмәғі. Сін менің еге бейт дүрт бала, ерім білән алтау. Олар бейт барысы да оашарға сырай. Бірсіне де әшетке оашатып білмей бейт енді. Нәрсе? Оашарға пішіре білесің ме? Әкім әлі білмейді. Нәрсе мен білмейм ме? Білесіңіз келсе, жер езінде нендей оашау ризығы бар, барысында пішіре білем. Бигіректі қобықлы бәрәңгі фирменный ризығын бұлып санала суға солған көкей білен. Рецепті мәтем ме? Олыңыз рұшқыларыңызны, олыңыз дейм, рецепті. Так, бәрәңгіне так, ұртала ярасында суға саласың, өзі піше, әміне көкейіне башта юарға керек. Юғаш қына көкей шеп бұла. Міне көкей тұрында жүр, білесіз ме? Білесіз ме көкей тұрында жүр, білесіз ме? Міне тегі мыйықлап зибле. Біле көкей тұрында. Сіз білмейсіз ме бірігізді? Міне мен де білмейм. Әміне бәрәңгі тұрында білем. Жырлап көрсеттім ме? Нәрсе дәшмейсіз, жырлап мен сөйлей. Юдырық қадірлі, емра бәрәңгі, дәмілі, бигірек дәмілі, әміне көкей тұрында жоқ. Жыр. Матыр жырладым ма?
матур жырладым. Міне сіз әйме, мында иратмар қапыға нәрсәге жүрі деп білесіз? Нәрсәге? Үш пұшмаға шарға дейсің ме? Білдігіз білмегенні. Олар бит барысы да миңа қарарға жүрі. Чүнки мен көп нәрселерді ішлей білем. Мәселен, Oh, baby. Yeah. Listen to this. Spy on me, baby, you a satellite. Every rep see me move through the night. Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. So I can't deny a lie, 'cause you're the only one to make me fly. You know what you are? You are sex bomb, sex bomb. Yeah. You're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb. матур бейдім ме? Сіздің барыңызға да шынды бей ошай. Мында барысында жиыстырып бітірдім бейді бұғайын деймі? Шиста ма? Шиста бей деймі? Жиыстырған бейтейді барып бітін жеріне. Қораны? Дегенде, бірсі шүктерге келе. Қараны сен аны. Алла кайым. Бұл деген матур қыз екен. Мен оқшай тұрған қыз, сізге да шой. Деген жырлай тұрған қыз. Eyden anam, şıranı anam, çıktım anam, eyden çık. Yeşili sigen yaram, yıraklarda kaldım, yıraklarda yeşillik dalında. Düşlerime girsin, ünlerimde kilsin, yaktı kıyaşım bul yanımda. Düşlerime girsin, ünlerimde kilsin, yaktı kıyaşım bul yanımda. Yeşili silgen yarım, yüreğimde kaldım, ayrı
рахмат. Хәерле кичләр, исәннәрмесез? Җылы, матур итеп каршы алуыгыз өчен чын күңелемнән рәхмәтләремне җиткерәм. Инде күпләрегезгә таныш булган җырымны әле генә башкарып киттем. Яшьли, сөйгән ярым иде. Инде тагын каеннарга нигә уеп яздым дигән җырымны сезнең хөрмәткә башкарып китәсем килә. Мәхәббәтнең күзе сукыр диләр, сүзләреңә шундый ышандым. Мин бит синең бердән берең түгел, меңнән берең бар булганымын. Каеннарга нигә уеп яздың, йөрәгеңә уеп куймагач, кочагыңда ник назладың мине, күңелеңдә урын тапмагач. Каеннарга нигә уеп яздың, йөрәгеңә уеп куймагач, кочагыңда ник назладың мине, күңелеңдә урын тапмагач. Күзләремне аңлар кешем сине дип, күңелемне ачып ялгыштым. Төзәлмәслек җанга яра салып, гашык булып нигә сабыштың? Каеннарга нигә уеп яздың, йөрәгеңә уеп куймагач, кочагыңда ник назладың мине, күңелеңдә урын тапмагач. Хисләр кылы мең яралы йөрәк, әрнеп тибә янып көюдән. Тибрәнмәде синең җаның кылы, минем сине эзләп сөюдән. Каеннарга нигә уеп яздың, йөрәгеңә уеп куймагач, кочагыңда ник назладың мине, күңелеңдә урын тапмагач. Каеннарга нигә уеп яздың, йөрәгеңә уеп куймагач, кочагыңда ник назладың мине, күңелеңдә урын тапмагач. Кочагыңда ник назладың мине, күңелеңдә урын тапмагач. Эльвира Хамматова. Бик зур рәхмәт. Ай-яй, бигрәк матур җырлады. Абый, минем дә менә аның кебек танылган җырчы буласым килә. Булырсың, син бит әле яшь. Тормыш бит ул бәдрәф кагазы кебек. Үзе шундый озын да, ләкин юкка барга рәв итәсең дә бетерәсең. Әгәр дә безнең кафега ешрак керсәң, сине бөтен Рәсәйдә таныячаклар. Чынлапмы? Әйе. Сез нәрсә, ризыкларыгызга берәр нәрсә салып пешерәсезме әллә? Юк, сеңлем, чөнки безнең үзенчәлекле шеф-повар бар. Ул махсус ризыклар гына әзерли.
Аның ризыкларын бөтен җирдә яраталар. Татарстанда гына түгел, Рәсәйдә дә беләләр үзен. Көне-төне телевизорда да ул. Чөнки аның үз рецепты бар. Юмор ризыкларын ашаган кешеләр әле дә көләләр, бер туктаусыз. Ай-ай, әйдә без дә авыз итеп карыйк әле. Әйдә, киттек. Әйдә. Hayırlı iş iptaşlar. Жиылдыңыз ендейме? Тегі малайға. Бірінші тапқыр Қазанға келген, Қазанында көргені жоқ. Сольный концерт деген бұла. Ұмтылған шиязығыз. Бұл билет бәйесіне кірген. Телефондарыңызды шығарығыз. Кісе телефондарын yazығыз рецепт. Ұзақ кешер үшін. Мына отырған әтігінде артта мұнда көрінмей, парауыз қатлы қатын қызлар отыралар неге. Мужикларда бар бір екісі. Yazығыз рецепт, ябығыр үшін һәм ұзақ кешер үшін. 3 күн бұтқағына. 7 күн алмағына. 40 күн суғына. Аннан 7-сі 40 жылы. Нормально. Нормально. Мына көп кісі ауырып келелмеше қалды мұнда қабірлер. Бүтін дәуаны бүтін шерден бір дәуа бар. Ғап ғади су. Бір тамшы шешме суы. Мына шул бір тамшы шешме суы bütün avrudan türültü. Şu bir damcı şişme suyun 200 gram spirtka salasın da birden de avrun kalmayı içip jibergeç. Bizge mında bir mujik kirip beri kiş kelip oturayın da iyinde konu almayın. İyine koyta almayın. Kıl sayınlık köşküsü bilen problemalar tekinden. Мига мында сыйладым, мен қарсызға сыйлайым. Теге мужик ете, бір күні де дару іздейм кухняда. Түнне ішіп ята, кешке таба ішіп ята тұрған даруым бар, зәңгер сауытта де. Іздейм таба алмайым де. Түйшік айтам, әбей сен алып қойманың бірер жерге. Менің даруым деп айтам де. Зәңгер сауытта ма киев? О зәңгер сауытта. Ай киев тәмлі дарулар, витаминлар ғына ашапикларға ятасы екен де. Sen neresi abi? İçtin mi ne darını? İçtim bir grek demli bir. Onusunu içtin de iksin. İlteye kaldırdın dedi. Sen ne işledin abi? Alacak hazır kızın bilen yüzünü yıkmadı bektir dedi. Buna benim tüşü de şimdi. Benim tüşü. Hani 40 gradus salkınlar buldu bir. Kafeden sonuna kalıp kaytamıştı. 9'lar teresinde. Bir күнде шалтырадам әбейге сериал қарап отыра көтін де көтермей телефонынан келіп алып бола бетінді 2 сағат шалтыраттым. Андар алды да алло кім бұл? Мен айтам әбей бұл мен. Кие қоян шалтырадасың телефон номерін көрінмеді. Атаң басымдан мен айтам домофоннан. Батып біттім аш тезірек. Мына өтірі менің төші, өтірі. Мен өзім қаман контактта. Туйған, төшіден туйған. Вақытлар бола шында контактта кірем де жылай жықлап кетіле. Компьютер мен ноутбук жылай құрсақтайынды. Бір күн жықлап кетілген, ноутбук жылай шуып түскен еденге. Ерте білен уянып кеттім, кімдір мұшты менің янда. Теге Касим суд істеп тұрған шекілі. Көзін ашырға құрқам. İsimden sizdim, tüş şimdi, tüş. Gözünü açıp jiberiyorum buldu tüş ete. Kiyev, uyandın akırı. Üzüm bilen küzlük navırgan tılgan.
Qarab al hele, men necha kilogram ekendi? Menim kompyuterga virus kirgani yo'q. 35.000 tanga kilogram sindirim to'shchiga shu kelib. O'tira malay o'tira. Necha topqir ishqaribga jibardim to'shchini. Nechasida da Ufaga borib qaytdi. Tag'i rasxut. Sizga raqat, siz kelasiz. Babayni o'tirdi. Babay normal kishi. Deputat edi. Men deputat bo'lmasa aylanmen bitnani qizini. Hozir ana Samaslirovga kirganingiz bormi? Kelib kiruvga mening babayning pamidnik bilan deputatlar qo'ydilar. Muhammedshin o'zi kelib qo'ydi. Babayning niyatira asta ko'shchiga so'zlar yozilgan. Saniye zinhar qilsang bunda da kelib olib turadi bermadi. Babayni o'tirdi. Babay yashaydi hali. Marhum. Bir kuni shulay qopqonlar bular. Oktyabr bayrami kunida. No, babay endi hisli kishi mening kebek prostoy miskin siragan to'shidan. Qarala Saniye aytali, sen menga xiyonat etgan bormi bir bo'lsa da? Xotin qiz aytaman endi u. Aytmagan, конечно. No bir-ikki rюмкасын yumshagan nabide. Bo'ldi deb aytadi, ish topqir. Babay prostoy mening kebek miskin siramag'ini endi dalish yashidiriyali. Qachon bo'ldi birinchisi deb aytadi hozir. Esingdami bizning yash iylangachning kvartir bo'lmadi. Shiratda 255-yil. Sразу shol yilni kvartir oldik deb aytadi. Babay marhum prostoy mening kebek aytgan endi. Rahmat degan olsa kerak bo'lgan oila uchun. Ikkinchisi qachon? Esingdami men tigi mayli qozasha qochdim. Menim suqrishak bilan Busir birga to'g'ri kelib shortladi. Arkabuga Kamalov degan vrach olib borib o'zi so'ng bo'lsa da operatsiya yasadi deb aytadi. Ansira kerak bo'lgan. Menim ishing degan endi babay prostoy menim shekilli. Uchinchisi qachon bo'ldi degan endi babay. Siramag'ini yashidiriyali. Esingdami sen deputatga bording? Senga 469 tovush yetmadi deb aytadi. 469 ni eshitgach babay o'rindiqdan jig'ilib tushdi, og'zidan ko'pik ketdi. Shundan so'ng endi sen kelish ko'rmadik babayni. Siramag'ini endi aytdi. Hali yashilari, hali tigi sizlarga ne qo'rqam. Shul endi qortayib bitgach birga chiqdilar aytdi, birga. Mana tigi tunda turib jiritirgan qaratim bor, men shu Darvozaga boraman endi nega? Uknaga. Kerak bo'lganda. O'tganda baribir tinglab ketam, efimni qabzamda. Bir zamanni qarayib tigilarni tinglayman. Aha. Baba aytdi, Saniya deb qortayib bitding dedi. Aytirganda yaxshi tugil. No baribir yashaqlar hissetishgan vaqtlar bo'lar. Shunday nastroyinglar ko'tarib ketdi. Alla deb aytamdi. No, yaxshi tugil senga aytirga, alla narsalar o'ylasin deb qo'rqam. Abi aytdi, nega aytmaysan-di? Menimda appetitli vaqtlar bo'lar, shunday aytirga qo'rqam, alla narsa aytirsin debdi. Babay prostoy menim kebek. Aytdi deganlarga. Qaraldi, qimirda qolmagandir, qitchularni maturtirib o'tgarik muhabbatda deb endi. Babay deganlarga aytdi. Sendi Saniyadi appetiting bo'lsa, sen mana qart o'ynagan shekilli, qart o'ynagan shekilli. Sen dama deb aytdi, dama deb aytdi. Men o'nglimdi. Agar menim hozir bo'lsam endi babay o'zincha sen endi dedi. Kulturli kishi edi, deputat. Men deb tuz deb aytirman de. Tuz bir damani basa. Mana bir zamanda hozir uyanib ketdim tinne tovushqa. Babay aqirib yotib bir soat aqirdi. Tuz, tuz, tuz de. Abi silkinmaydi malay. Shuni qanday kerak, bit qotib aqirib bo'lar qaybet. Bir ikki soat o'tmadi, abi tutunda aqirg'i. Dama de. Babay deshmi, malades, men aytam. Uzakta bulmadı, bardı da babayning yurganın açıp jiberdi de, so'ng sening bunda tuz bitti be dedi.
Бабай да молодец. Бар жатса не, кіші картыларын қарап жүріп деп айтады. Ана кіле. Тегілер де картунилар. Мен бек не, теге, өзім ауыл баласы болған қадірінде тыңлайман дей біріне, шақарда жық қой алмайм мен квартирда. Бір заманда бұлар бабай білен екеу сөйлешелер. Сөйлешмеді менде, балар қама сөйлешелер енді. Бізге бет мужикларға 40-тан соң ақырға ярамай уже. Біз 40-тан соң енді, міне ақырса қатын қыз, біз любой уақытта өліп кетерген мұжым. Біз бұлай да әз уже. 50-ден соң енді біз бұрып бір естанда енді сөзде де шеке ярамай бізге. Ақшағына бере керек. Бір заманны түн ортасында төш шақырып оятмасын ба? Деп құравал саламалай. Бабай шундан әлі, бабай шундан есен қалды, инфаркт болмыша. Бардым да тыңнайым мәтен нәрсе болды бұл, кірге яқшы түгіл. Бабай әте нәрсе болды dey. Мен қоя dey. Қоя болсын спальнеда dey бабай әте. Исен ме мен dey. Исен болмыша бүйт қаршыра отырасың. Алла нашар түш көрдім dey төші әте. Бабай әте нәрсе көрдің dey. Мына түшімде dey. 6 шара мужик артымнан қауларылар кішілерге dey. Бабай әте тұттылар мысың dey. Тұта алмадылар dey. Тұтам дегенде келдім де тіке ярдан секірдім dey асқа. Ішіп барам өлем деп қарым бір бұтақ шығып тұрады. Бұтаққа ябыштым да уянып кеттім dey. Бабай әте нәрсе қалайсың разбой саласың dey. Уянып кеткен бе дейсен қалған dey. Нәрсе қақырасың? Ну-ка тыныштан әлі dey. Тыныштандың ба dey? Тыныштандың ба? Жоқ, тыныштандың ба сән еді? Тыныштандың? Алай сәттеге бұтақны жібәрінді dey. Ат мен әйтем, Сразу көз алдына теге ағаш келіп бастайым мән әбет бұтақлы. Yol kırayında üstü otura bit. Sabahleyin kuzumda. Pitreşke barganda. Metem kartayıp bitken kişiler. Babay bile bulganda yakşı yeli. Babay ülgeç bizni sangara salamay başladı. Mazgidan şarik yası köşü. Bir gün çıkkan, mine teki yevdi. Mında benim bülmege di şarşav alıp ölürge gerekti, ştordu. Metem sine nersege ola bi. 9. etajda sine kim karı? Yok di karşıda общежитие, studentlardı. Mine tınleş işingende studentlar görüge mujitlardı. Sın Metem abi. Sine şişingende studentlar görse alar yüzleri şarşav alıp bile. Mazgidan şarikası. Mine de şimdi ağıl gıybatı de. Sen centilmen tügüldü. Üstü temir yol boyunda bir paşılıkta üsken. Şahtına kıra turgan rilsi yanda. Metem nişik men centilmen tügül. Mına bir gün Metem senin kızın yangırıyor va. Senin kızın üstünde Metem zontik tutup durdum. Fakat senin kızın benim maşanın kıpşeklerini avuşturdu. Nişik centilmen bulmasın indi. Ay ay. Ütüre malay. Ütüre. Balalarını bir televizyon terbiyeli. Kız bile malay girgenler bir gün mine ete malay. Ettiydi. Kişiler koyan barılıkka kilgendi. Metem nişiginde kişiler koyan barılıkka kilsin. Kişilerin Allah'tan öyle yasağın. Başta yasağın edemni, mujik kişini. Anlarga zuruttikki bitirip narkoz bergenler de mine etem. Жықлап кеткеш наркоз астына тігініп қабырғасын қайырып, қатын қызды ясай башлағандар. Ну тіге уяна башлағаш, әвеленіп бітмеген қатын қыз келіп шыққан беді. Қатын қыз бет әвеленіп бітмеген көбісі. Мәдем андарсың ол әдем білен Хауаның балалары болған, балаларының біз келіп шыққан. Қыз әде өкті, әбей әйтті де, кішілер маймылдан келіп шыққанлар деп айтады. Sın Metem ebeğin bir dul üzünün tuğanları turunda sileyim. Men bitsizge üzü bizning nesil turunda siledim men aytay. O'tirem alay mazgidan sharikasi.
Россия қызық, сен төшсің жоқ. Бір күні түнгі 12-де төшші ақырған тауышқа бітім подъезд шауып мінді бізге. Үйшігіні дымбірдетелер, ашып жібердім, барсыра басып тұралар. Неге ақыршасыз нәрсе болды дей. Мәден бір нәрсе болмады. Неге аласа шындай тауыш дей. Өлім ашысы біле ақырған тауыш. Бір мәден тауыш. Просто төшші ұйқларға ята. Әжіқларға ятыр алдына ол мәден. Аяғы не о? Күршәте неге ақыра ол дей. Мәден күршіге сен ұйқларға ятыр алдына аяғы юасың ба? Юам дей. Юып бітіргеш мәден нешесің? Сірден дей. Мен мәден төшшіні қылсам. Бұрып, тезірек кепсін үшін. Сен қызық төшшісі жоқ дегені. Қазанда еші. Өтірелер. Әне біздің подъезда. Молодец, дүт қатын. Әші, есірік ерлерін таштардылар да бәкірге кетіп бардылар, санаторийға. Анар сыңна білдігінде бәкірде екенін. Бұлай, жоғалды деп. Екі атын азадылар милиция. Іздемегендерді не милиция зәген болса тапқан бұлырлар енді бәкірден. Бір нәрсе етмегенлер, барып түшкенлер дүртеу бәкірге. Телефондарын сөндіріп қойғанлар, есірік ерлеріне тұйғанлар, екі атына тептіргенлер капитал. Екі атынан алсың телеграм сұққанлар бұл дүрт ақламонға. Дүрт телеграммада да бір сөз, пиво. Бұлар момент айнып кеткенлер дүртісі де. Бұшты қатыты барғанлар деген телеграммаларына. Иптәжләр бізді мысқыл етесіз, біз қатынларының қой екенін де білмейбіз. Исен заулармалар нәрсе болған, екі атына ендізлейбіз. Бұл нендей сөз бұл? Пиво бүтін телеграммада. Бұшты өлнеті екен бірдесіне. Сенің қатыныңа неше еш? 30 деп етеді. Вот, сенікі yazған. Пью, изменяю, веселюсь, отдыхаю депті. İkincisi nasıl iken? Seninki ne işe yaş? 40. Вот seninki yazgan. Прости, изменила, вернусь, объясню demedi. Üçüncüsü nasıl iken? Seninki ne işe yaş? İlla demedi ikisi. Вот seninki yazgan. Пытаюсь изменять, возможности ограничен demedi. Dörtüncüsü nasıl iken? Seninki ne işe yaş? Seninki ne? 60 demedi ikisi. Вот seninki yazgan. Просила изнасиловать, все отказались demedi. Вот şular bizde bana. Sizge kızık tegeler geldi. Bizde hazır desert ilgirdi kafada. 50 günlerde var bizim подъезда. Bir gün iki kursu sileşiler. Мен тыңлап тұрам, бұлар 6-шы этажда, мен 9-да, менің эфим жақсы тұта. Татар радиосы шекілді, шалт. 50 қайынлалам мен. Тегісейді екі отырғанлар, салып отыралар. Подъезда, екі көрсе, қатындары нан қорқып енді. Бірісейді қаралды, салихты, біздің достар арасында зәңгерлер бар екен. Тегісейді кетінді де, әйейді. Тегісейді, кім нәрді? Тегісейді, бір үп анларысың әйтем. Вот мен әйтем. Бір көрші. Ауылдан келіп орнашты. Фирмадағы сыйларда қайды бір нәрсе көрмеген. Урық синтезға 2 күн ішке барды. Сондан емгеніп қайтты. Полиэтилен көтеріп. Дегеннен бір электріп алған. Позвоночныйға рыжы дегенлер енді мұнарға алып барғаш врачқа. Орысша білмей. Сыры екен врачтан нәрсесі ол позвоночныйға рыжы. Ну теге хирург Камалов әте екен енді. Мұна деп әтеді, сенің дискің шыққан. Неше бұла, ертеге кел, рентгентан қарайбыз деп әтеді. Шекірін бірінші ғасырда рентгенттің нәрсе екенін де білмей, ауыл ғибады. Нәрсесі ол рентгенттіге Камалов еткен.
Ну телевизор ушунду деп айтады. Телевизордан карайбыз эртеге. Бу дивана кайтканда хатынына айткан. Хатын, мен бүтөн ишке барып турмайм, Салават шекилли шоу бизнеске кетем деп айтады. Хатыны не қалай? Меңа хирург Камалов айтты, сенің дискің шыққан ертеге телевизордан көрсетілер деп айтады. Ярар, біздің дистриктканда қазір тағы ашарға шығарамыз. Ну, мен мұндағыны естен что, яме? Давай! Пока! Шеф, менә шунда инде ул безнең шеф-повар. Абай, беләсеңме, миндә Ринат Рахматуллин кебек айына 30 000 доллар акча эшләргә хыялланам. Нәрсә? Ринат Рахматуллин айына 30 000 доллар акча эшлиме? Юк инде, абай. Ул да айына 30 000 доллар акча эшләргә хыяллана. Сеңлем, бәхет ул акчада түгел, мәхәббәттә тора. Әйе, мәхәббәттә, ягъни яратуда, көндәлек, гади күп итеп яратуда акчаны. Менә шулай. Хөрмәтле тамашачылар, кафебезнең фирменный ризыгы Ринат Рахматуллин. Üzümgene kaldım zor dünyada. Bir kimge de bugün kirekmiyim. Yarata da süyle de bilmiyim. Gazaplarda namil yaşayım. Kilesi yanarıma Kullarım bilen tapman bexit kışın. Üz kullarım bilen ışıdım. Şiplik altın yiğidik yüzüme. Yiyip girer yiyip yalıştım. Giresi yanarıma al sinine. Duvarıma hatalarını gör birge biz kanadı. Minelerde yaratan sine sil yüzüne. Gazaplaman yine kandırdı bizni birgelep ağladı. Yüzlerdeki yalgın sündeydi. Yıllık ister korkma yüreğim. Git şolayda bir niye paramayım. Süyülesin ile süyesin. Giresi yanarıma al sinine. Duvarıma hatalarını gör birge biz kanadı.
Ой, рахмат. Битір әлі. Исімің нешек? Егізі бір диски білен плакат. Диски білен плакат жерегізі. Кім исімің? Адиле, жырлайсың ма? Адиле. Міне, сен подарок мысын тұт. Мында да кіші бар екен. Ой, гадук, рахмат. Тұт. Адиле, бұл бар ма сенде? Бар ма? Молодец. Так, мысы бар ма? Бұл бар ма? Мысы сен подарок, ема? Ол шалыған Адиле. Зор рахмат сізге. Ой, брата. Рахмат сен. Официант. Пожалуйста. Ты қызды қоя қойдың? Тілден қалған что ли? Жазуларыңыз да бар, достар, жазуларын қарап алайын. Тек әйтірсіз, ақшабатта да бере башылағандар. Кризис бейт, кризис. Кризис дегені сізде кризис жоқ ақыр ол, да? Біздің бұғала бір мужиктің ғайласында кризис болды, шоңға селеп кетем әлі тезгіне. Кризиста мужик қайта да, еге біздің семьясын жейіп отыра, отырта, қатынын, балаларын, бүгіннен сен кризис. Суға 20 сом расход, утқа 30 сом, ашарға 40 сом, газға 35 сом. Қатын тыңнап отырайын, балалар шап кеткеш, қатын айты, менде тоже бір установка бар мужикті. Түнне біле жатқаш, 100 сомдай. Мужик енді бірден бір қатын, нешесін енді туда суда жүріп тұрған мужик түгіл. Жара, согласен дейінді, ризадай. Түнне біле жаталар бұлар. Мужик қыштырды караватта. Не жейсің дей? Біле кошелін ашып қарадым да, 70 келе сондай, давай балағын ашықлай бізден бүгіндей. Бір 5 минутта өтмейді, қатын қыштырды башлай бейді. Сен нәрсе қыштыр дейсің, балағын ашық дейбіз деп айттық бетінде дей. Міне сен қайыршы тәріге бұрышқа бар 30 сом ақша беріп тұрма кірмей деп айттық. От кризис. Ринат, сені молодец, сені жырларыңды яратам, құрмет етем. Оңышылар сені апаның 18 апрелде туған күні, аңы бағышлап бірер матур жырыңны жырламассың екен. Сәлем білен Динара Меламан. Рахмет сізге, Динара. Туған күндер білен тәбірек етешекпіз біз. Әліге міне тезгіне тағы бір 2 қатын оқиым. Достар, Ринат абай, ник ақшаға язғаш оқи алмайым шыл мен. Яттып, ник шул хәтлі ябықтың деген. Ябықтығыз, Гүлнара. Кризис, әбеттіке шул кризисінде. Мен тағы бір қатын оқып кетем де, достар, дәуам етеміз. Нешік шындай ябығу сірлерін едеттігіз әлі. Менім де ябығасы келе. Менім жанына келе ябықтырам. Міне көрдіңіз ме, менің команда бір тоза күші жоқ, жабай. Бұтысы нормальный фигурлы, жабай. Міне шыңа көре, дұслар жабығының сыры шолғайын, күні-түні шапсаң, күні-түні жолда жерсең, момент жабығасың. Мен тазайын, кімдер мені дискідан қатырлай, зор, круглый, Ринат Рахматуллин бастырадыр, 16 килоны ұрғыттым мен. Керек ме ол, тазалық, керек ме, нормальный мына қазір. Мен енді міне яшыларымында көбісінше отыра, шушы матур залларда, аларға мұражағат етесім келе, махаббәтсіз жер езінде жеп бұл, махаббәт ол ең керекті. Біріншісі ғұмыр, екіншісі махаббәт. Міне ең популяр болып келе тұрған жырларының бірісін бөлек етесім келе. Жігіт білән қызға yazылған бұл жыр. Жырның есімі Үміт. Бітті қуаныш, яшәүнің дә юк яны. Мені түгіл дегені, яраттың сен бүтәнні. Мені түгіл дегені, яраттың сен бүтәнні. Қарым сенің рәсімге, үзімні гел юатыр. Тапсам да мен башқаны, болмады шоя
yaratып. Tapsam da men boshqani bulmadı şu yaratып. Ey yalnız kalmadım üz yarım yanımda. Baqit kimne bulmadı sen gene göz aldımda. Baqit kimne bulmadı sen gene göz aldımda. Qarım senin resimge yüzümdeki yuvatır. Tapsam da men boshqani bulmadı şu yaratır. Tapsam da men boshqani bulmadı şu yaratır. Anıt dime yok bulmuş Anto jingel tüngel Sine indi mengege Antırga mümkün tüngel Sine indi mengege Antırga mümkün tüngel Qarım senin resimge yüzümdeki yuvatır. Tapsam da men boshqani bulmadı şu yaratır. Qarım senin resimge yüzümdeki yuvatır. Tapsam da men boshqani bulmadı şu yaratır. Tapsam da men boshqani bulmadı şu yaratır. Bulmadı şu yaratır. Ринат Рахматулли. İsminiz? İsmin nechik lan? Ferit. Kim? Ferit. Ortang bile basmayın. O basın vah vah çıkıyor. Ferit. Qayansan? Qozondan. Yara. O'zing yana keldingmi? Etibilen. Eti bilan. Ferit to'xta ketmaydir. Mening bizda senga bo'lagim bor. Magzala bu bo'layotgan olamiz. Mana Ferit, senga diska ham mening portret senga, mana Ferit. Julama normalniy ama. Feritga qo'shib olamiz, Ferit. Ferit Qozonning o'zidan bo'ldi axir. Rinat do'stim, bizning Bo'rish sen qo'ya konsert qo'yasan shunda, tege uylarimiz bo'da qolsa-da ko'ngillarimiz sening bilan. Ana o'zimizning bir Bo'rish etib his etamiz. Birinchidan ovul xalqining bir shunday odat bor endi, ol boboylardan qolgan ovuldan kelgan kishi Qozon kishisini ko'chdan chopib keltirgan. Kimdir barang olib keladi, kimdir qos. No, shulayda Rinat bir Sholida qo'ygan konsertingda senga samovar qadar etgach aytding, 700 kilometr kelib, shusha samovar qilamiz deb. Rinat, narsa aytasiz kerak ikkinchidan. Rinatning shulay qo'yg'isini o'rtoqlashish kerak. O'tgan atnada jumqa kun 9:12 minutda belgisiz zotlar ofisina kirib, Rinatdan so'ramisha qoyadir ketib yo'qolganlari, xabarsiz yo'qolganlari Rinatning shaynigi bilan birga. Rinat, bugungi bo'lagimiz nimanda ko'tarib kira olmadik. No, shulay aytib anlatib o'tasi kela. Uramda, mashinada bundaqa eshiklarni o'lchab qaradik, 2:20, bizning bo'lakning eni 2:22 ekan. Shuni bilan kira olmadik. Rinat, do'stim, klassdoshim, avuldoshim, millatdoshim, mashtak bo'lib endi. Senga tilisi kela
Истелек білдірес келе түркі рәхмет езінен. Рәхмет біріншіден сен ашылай туған үшін. Рәхмет туып ылы ешінде болсаң да, ылы дейбінде ол 40 еш әуелі ылы дейб аталған. Шушы дәрежеге жеткен үшін, һәм де шулай татар дүниясына кініңні тініңні жәлләмеше, қызғанмеша, қызмет еткен үшін. Сиңа яңадан яңа уңышлар, зордан зор үрлерге, мүлерге Құдай yazsın. Уңышлар сиңа исән бол, достым. Рахмет. Рахмет sana İlgiraz. Sen benim ауылдашым. Dostlar, mene xatlar yazasınız. Men tege baştan aytmadım da endi xatlarınız nechik deb aytayım, xatlar bo'yicha ishlaymiz deb aytmadim da, chunki men aytırga tegishim самый menga o'xshagan xatga, zapiskaga men priz olib keldim bugun. Menga aytib komanda bilan olib keldik. Super priz путевка olib keldik, путевка. Qo'ya? Путевка домой deb ataladi. Da, mana shu prizni aytgan kishilar big baxtli kishi bo'laydilar. Rinat Abzay, rahmat sizga. Siz nastoящий mishar ekansiz. Biz o'zimizga misharlar konsertining turmush ko'ruvida ko'pdan, no sizning konsert kabikni ko'rgan yo'q edi. Tak держать, Abzay. Yalattınız da, kıldirdiniz de, salavatını uzdurdunuz. Oy. Rahmat olsun. Zor rahmet edəsin ki. Allah'ı tilese yolunuzda king, Allah Teala yolunuzda king etsin. Alğa barı alğa. Sizni yaratıp mişerler, ehleysen degen jırğızını da jırlasağız idi. Rahmet mişerler. Rahmet olsun. Mine sizin sözleriniz şu kadar yürekке kire. Understand? Salavat uzdırıp bulmayın. Salavat indi. Hürmetli Rinat, men seni kızlarda işrattım. Hem ehleysen degen jırlarınızını başkarsanız bek zor rahmetli bulur idik. Zor ihtiram bilen poklonitsığız. Leysenler var mı? Ol jırga toxtalarmız, Leysen degen jırında ol bek popüler oldu. Rinat brat, bütün zalda oturgan Leysenler tağı Leysen. Leysenlerge vatashaka kızıma Leysen jırı Niyaz şığırdan yani Leysen degen jırını koyalım mı? Var mı bizde? Leysen degen jırını ol jır turundan indigine balladılar jırmaydı. Ol jır turundan indigine sözler jırmaydı. Hemen şuna göre de barlık jir izindeki Leysen isimli kızlar koyasınız Leysenler. Leysen degen jırını böyle getip gitesim keledi. Leysen. Şişme bu yana suğa varasın, şileklerini suğa salasın. Şişme suğuday saful mehabbet, yerisin iman Leysen ülkeler. Leysen sağlanan sinek sulağı şevler gözün kısılır. Leysen yaradan sinek bir güne bakıp yılmaysan idi. Bir gün balından biz yürüyen şaklar Mamık
Vaqtda yauğa Örülü qarlar Hükmü vaqtlar Yüzütüp gitti Muhabbetimini Niv alıp gitti Ekleysen eleysen Sağınam seni Surağı şerler Gözün kesilir Ekleysen eleysen Yaradan seni Bir güne tatlı Yılmaysan iyiydi Şişme boyuna suğa varırsın Şileklerini suğa salırsın Ütken ömrünü kaytarıp bulmay Sıngan şeşekten yalvana almay Ekleysen eleysen Sağınam seni Surağı şevler Gözün kesilir Ekleysen eleysen Yaradan seni Bir güne tatlı Yılmaysan iyiydi Ekleysen eleysen Sağınam seni Surağı şevler Gözün kesilir Ekleysen eleysen Yaradan seni Bir güne tatlı Yılmaysan iyiydi Yılmaysan iyiydi Leysen Leysen. Arkadaşlar. Mine men aytasım keladi, biz endi bu programmadan birozgina ordingizmi? Normalmi? Ormagan bo'lsangiz programmadan toy bo'ldik, endi Leysen degan joy bularga tegishli bo'lay bo'lgan. Kimlarning tug'an kunlari jeti? Skoro da. No, alayda bir xotin qilib olayım endi. Mana kimlarning tug'an kunlari jeti? Barig'izni shuni yuragimizdan tabrik etamiz tug'an kunlaringiz bilan. Baxtda, iminlikda, shodlikda, xayr hazrat ko'rmishagina yashaylaringizni tilaymiz har biringizga. Ham endi mana bu olqishlar sizning tug'an kuningizga. Kimlarning tug'an kunlari? Bilemisiz Rinat abi, sizning turli o'yin qurollarida o'ynavligingizni bilamiz. Birer jirni, birer o'yin qurolida o'zingiz boshqarmaysizmi? Minglab gitarada. Men garmonda o'ynasam garmon jirtla. Gitarada o'ynasam qo'l izla. No, gitarada o'ynayman men, sintezatorda o'ynayman, пожалуйста, kerak bo'lsa o'ynab beraman hozir. Eliga men narsa aytazim keladi. Tug'an kun turnidan siz sizlarga ishlayver. Tug'an kunlar mana meni тоже shulay bir tug'an kunga chaqirmadilar. Bir xonim. Men endi ha? Naqzamada. Молодцы. Ну, men buketlar, rozalar hazırlab qo'ydim endi darsdan endi boramaydim, telefonda qo'ydim jonima. Rozalar o'tirar shunda, ketam звонок, qachon chaqirar ekan, chaqirmadi. Rozalar shingdi. Telefon söndü. Endi mana jir yozirga bo'ldim men anaga bag'ishlab jir bo'la ketam. Eshitsin, ulda bo'lsa, chaqirmading tug'an kuniga.
Туған күніңе сиңа жыр яздым. Истәлеккә қалсын деп ойла. Сағынған шақта менен өлең дейін. Искә төшіріп алырсың жырлап. Шақырмадым туған күніңе сен күзләріңнен яшьләр килсә дә сиңа розалар бүләк итә алмадым. Җырым калсын мәңге исеңдә. Gündüzey xətirimdə Yaratan biləkən süzlərim Ömürlükə qaldı göz aldında Mağsu qara qırğan güzlərim Şaqırmadım tuğan günüyə sil güzlərinə Yaşlar gilsələ sima rozalar Buləg itə almadım Jırım qalsın məngə isələ Bizning yazmış şulay yazılğandır Sizliğe əmin ayırım Görüşməsək başqa senin bilən Ömürlükə qalır bu jırım Şaqırmadım tuğan gününe sen Güzlərinə yaşlar gilsə də Sima rozalar Buləg itə qalmadım Jırım qalsın məngə isəngdə Jırım qalsın məngə isəngdə Məngə isəngdə Ринат Рахматуллин! Рахмат, достар! Достар, siz vo. Честно. Vo. Rahmat sizga. Chin yuragimdan rahmat aytaman, chunki Qozon sahnasida Davr qilib birinchi taqir bosib turaman. Shunga ko'ra da big ответственный bu. Big qo'rqinchli bu. Rais Sadriyev riskovать ettirdi meni, конечно, men 40 yoshda hali sahnaga Qozon sahnasini bilmadim, endi nomim kirdi. Shunga ko'ra siz bo'lmasangiz men bunda bosib turmaydim. Rahmat. Dostlar, tag'in bir aybergin aytib ketasım keladi. Mana zalda mening do'stlarim da o'tiradi, tanishlar da, tug'anlar da, yaqinlar da bor. Tag'in bir yaqin qishim bor mening mana shu zalda. Ул да bo'lsa, Shali degan avul eshitganingiz bor har biringizda. Shali eng zo'r avullarning birisi. Ул Tataristonda Petrashinaning mana Shalidan mening Ildus Ag'bey degan bir yaqin do'stim bor. Ул aning bilan biz bir 10 yillar ilk tanishdik edik. Hozirda har vaqtda birga shodliqlarimda, birga qayg'ularimda o'rtoqlashamiz. Ул menga keladi. Буага, мен Шалиге барам. Аның кебек искитмәле кеше юк ул. Илдус абый менә ул залда утыра. Менә ул миңа аның якын кешесе дөньядан югалды. Бажасы югалды. Менә мин Илдус абый миңа Ринат яз әле миңа бер җыр ди. Бажайга багышлап бер җыр яз әле. Мин күп уйладым, зак уйладым һәм
Bu җырны мин дөньяга иҗат иттем. Менә бүген башкарасым килә шул җырны. Илдус абый, синнән Марс баҗаңа бүләк булсын. Җырның исеме Якын кешемә. Yaktım ayak buldum tırmışımda Adaşkanda yolunu kavuştum Şadlığımını senin bilen böldüm Ortak buldu hasret sağışım Şadlığımını senin bilen böldüm Ortak buldu hasret sağışım Dünya bulgaç bulan türlü şaklar Küresinde şaşıp yılısın Yine sende yakın kışın varım Yuvalt kaçtın ağıra anlıyorsun Yine sende yakın kışın varım Yuvalt kaçtın ağıra anlıyorsun Birbirimizni yaxshi anglov bilan Nog'itdiq biz do'stlik jiplarin Oltin va'da tingjon do'stima Ko'zi tiydi ekan günlerini Altın vada dincan dostuma Güzetiyle iken günlerini Dünya bulgaç bula dirre şaklar Küresinde şaşıp yılısın Yine sende yakın kışın varım Yuvalt kaçtın ağıra anlıyorsun Yine sende yakın kışın varım Yuvalt kaçtın ağıra anlıyorsun Şişler yüzünü şımarttılar Karlı yağmur buldu yollarda
yaşattı şul gözünü. Yürüşmedik ahırı sen barığa. Dünya bulgaç bula türlü şaklar. Gülersin de şaşıp yağıysın. Yine senle yakın kışın varır. Yuvalp kaçtın nağara bağlısın. Yine senle yakın kışın varır. Yuvalp kaçtın nağara bağlısın. Yine senle yakın kışın varır. Yuval kaçtın nağara bağlısın. Sizlar rahmat. Mine turmush shulay endi, nechaysan? Kimnidir topamiz, kimnidir g'imirda yo'qotamiz. Men endi izlaysim kelar, bir kunni de yo'qotmasak, yashaysa haybat bo'lar edi. Bir kunni de har birimizdan mana tilab o'tira, qaytarasiz edi yaqinlarni, o'zimizning yanilarini, kimlarning marhum, o'zimizning etilarini qaytarasiz yonlarimizga. No'g'mir bitu, bir ish deb bo'lmay. Hürmetli Rinat abay, iskitkich tiren ma'nali ijrolarınız ham mungli tovushig'iz ko'ngillarga o'tib kira. Sizga zo'r rahmat Rinat abay. Laysan jirin programmamizda bormi? Bo'ldi endi. Salam bilan Cho'prali rayoni qizlari. Rahmat sizga. Cho'prali misharlarine. Sizlar tag'in birga xat o'qiyim. Rinat, biz sizning konsertingizni rahmatlanib qaraymiz. Rahmat sizga. Xudoy taolo sizga turmush kitobidagi aytilgan kimgadir barisi da berilgan deb ijrolavig'iz hamon o'zingizning bo'lganligingizni ko'rsatib turadi. Xudoy taolo sizdan birsin de jallamagan oxiri. Молодец, shulay davom et. Sizning talantli ijrochi ekaningizni ko'rib quvonamiz. Sahnada o'zingizni bek motor tutasiz. Aldalamaycha, yo'qolmaycha shulay davom etingiz. Rahmat. Zo'r rahmat sizga. Mana endi tag'in birgina xat qoldi. Hozir ikkigina xat qoldi. Bitiramiz do'stlar. O'qib. Rinat bir avulda o'sib yashab-da, sizning konsertni qaragan yo'q edi. Big Chef konsertingiz tak держать Leyla Laysan. Rahmat sizga Leyla Laysan. Mana o avulda qo'yib bo'lmaydi, shu Qozonga kelib qo'ysak qana. Rinat abay, telefoningizdagi 13-jiring bormi? Telefonda 13 jiring bor. Aldama meni muhabbat o'rtali ijrolarini da skashat etasi edi. Ilzari. Mana jillarga kelganda Bars Media kompaniyasi bilan shu bugun endi sizni mana Bars'da DVDga tushirib turashaq, Bars Radio tushirib bitiralar endi. Bars Media kompaniyasiga rahmatimni bildirazim kelar. Shin ko'nglimdan Radik Ivanovga rahmatimni bildirazim kelar. Radik brat, rahmat sizga mana shulay meni sahnaga chiqarib. Allah rahmatimni bildirazim kelar. Allah rahmatimni bildirazim kelar. Rail Sadriyev inisiativ so'lashlangan o. Rahmat Rail brat.
Ринат Efendi, sizin jırlarınız bik matur. Süz de yok. Siz matur biysiz de iken. Zağırak biyip de kursetiniz hele. Şimdi mene dostlar, biyu degenden, bunda xat bitmeydi o, nişimiz kile. No mene xatlar biyigende, men 5 yaşında sahnede biyip jirgen kişi. Men biyu bile başladım sahnede. Şan, ihlas көңілден zor rahmet. Tıp yaşayısı kilip aldığı ümitlerge öterdiniz. Oңыш, şatlıq, gaile бақыты һәм мың şişmәгез гел шундай булып концертыгызда да һәр вакытта нормально булсын. Рәхмәт. Дуслар, инде мен барлык сезгә тагы бер каз. Ну, укыйм инде, гафу итәм, конечно, укыйм. Чөнки Апас районында концерт куйганда бер хат кысылып калган булган тишеккә, жарыкка 2 ай шалтыратты бер мужик. Сен сволочь, минем хатны укымадың. Ну, мен күрмәдем, ул жарыкка кысылып калган булган. Шуңа күрә бер хатны калдырасы килмәй. Ринат абый, бик каты сезне яратабыз. Казанга ешрак килегез, Ләйсән. Рәхмәт, Ләйсән. Инде дуслар, барыгызга да минем бүгенге иҗат кичәмә беренче сольный концертыма килгән өчен рәхмәт әйтәм. Һәрберегезгә, һәрберегезнең гаиләсенә телим тынычлык, иминлек, саулык. Һәр вакытта да менә шулай шушындый матур залларда безгә җыелырга насыйп булсын дип әйтәсем килә. Менә бу концертны оештыруда кемнәр миңа ярдәм күрсәтте? Аларга олы рәхмәтемне белдерәм. Шул ук Буа сатира театрына, Раил Садриевка, шул ук Барс медиа компаниясына, ул да булса Радик Ивановка һәм барыгызга да миллион тапкыр рәхмәт әйтәм. Рәхмәт сезгә. Һәм дуслар, тагын бер җырымны бүләк итеп калдырам. Өр-яңа җырларымның берсе. Җырның исеме менә алар дәсе хит булачак. Җырның исеме Шакыр гына мине. Sihirli әкияттен Килгән яшьлегем язып Күңелемдә минем һаман Сиңа булган бар назым Тормыш юлы сикертәле Сынаулары күп аның Синең көчле мәхәббәтең Көчле миңа җаным Шакыр гына мине Чыгам зур юлларга Сиңа булган хисләрне Салам шушы җырларга Салам шушы җырларга Шакыр гына мине Чыгам зур юлларга Сиңа булган хисләрне Салам шушы җырларга Салам шушы җырларга Саф сөюең белән мине Атадыр бәхет таңым Син сөеклем бар чагында Миңа ни кирәк тагын Яшигәле сөю белән Үзеңнең кадерен белеп Һәр адымда безне диям Көтсен бәхетсез көлеп Шакыр гына мине Чыгам зур юлларга Сиңа булган хисләрне Салам шушы җырларга Салам шушы җырларга
синең бу юлларга. Сиңа булган хисләремне салырмын мин җырларга. Кыямәттән ялган башка яшәп тә була иркән. Күңелемне шатлык били бердән-бер синең исән. Шакыргына мине чыгам зур юлларга. Сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга. Салам шушы җырларга. Шакыргына мине чыгам зур юлларга. Сиңа булган хисләрне салам шушы җырларга. Салам шушы җырларга. Ринат Рахматуллин! Дуслар. Hürmetli konaklarımız, sizin karşıda çıkış yasadılar. Muzikant yigitimiz Niyaz Sefiulli. Оператор kızımız Gülnaz Mısırgaliyeva. Estradımızın en yaklı yıldızlarının birisi Elvira Hammatova. Jırışı kızımız Şupa Nizamova. Teatrımızın artistleri Rimma Hamidullina, Kamilşad Gaysi. Kafemizin şef-повары Tatarstan Respublikasının kazangan artisti Rail Sadriya. Мен 2 сәгать буенча безнең официантлар булган шушы матур бәйрәмебезне, мәҗлесебезне бизәгән кафебызның официантлары булда булса Рамил һәм Эльвира. Ничә сәгатьләр буе үзенең моңлы тавышы, дәртле җырлары белән сезне сөендерүче Татар эстрадасының иң якты йолдызларының берсе, җырчы композитор Бәрәңгеле суганлы Ринат Рахматуллин. Рахмат дуслар. Ринат Рахматуллин. Дуслар, рәхмәт сезгә. Бергә булыйк, аерым торыйк. Сау булыгыз.